Wabafowethu umcimbi kaGeh Ngcobo ubona nangabalaphi bendabuko ke lapha ke ukuthi ke lo mcimbi mkhulu futhi ubaluleke kakhulu. uKing Bhaka ungomunye wabantu aseyichazile ukuthi ke yisiphi ke izizathu ke esenza ahambele ke lo mcimbi ke uthi ke akayihambi imicimbi kodwa kaGeh wawuhamba ke nganasi ke isizathu awuyizwele. Angilona ufanzi angabe futhi imicimbi yabantu mina noma kanjani. Umcimbi mina engowahamba umcimbi woMbuso waMaciko futhi nakhona ngawuhamba ngoba ngithanda into eyenziwa uGeh Ngcobo ngendlela athuthukisa ngawo umculo abantu bangenisa mahala ngathanda leyo nto mina into yamahala isafunwa emhlabeni jamahhala isafuna umuntu nomuntu uyaphanda kodwa uGeh Ngcobo uthi abantu abangene mahala lo nto leyo iyenza mina ngaba nentshisekelo yoku-attend umcimbi kaGeh Ngcobo. Yonke yangenza nje lapha mina nezinga angihlonipha ngalo. Hamba imicimbi mina.